87.6 Ghetto FM. Ndio kodia gavana wa West Pokot Lonyangapuo enembiego gwe kedha census ndio inanukula akili ni ontobwa Pokot namba imekuja chini baada ya mwaka ngapi 10 kode na kinyakonge na mitigo twire akwenwire kuligalia nike kwa sababu the county ambayo iko na highest birth rate. Ripoti ilitagwekiona nagio uo kathogania ate sasa watu kama sasa sana mimi akili yangu nasema namba iko basi wapi juu tena juu zaidi ndio lakini ndio hii maajabu nimepata shock hata nilitoa miwani nikapanguza hivi kwanza nande ni untole mtu wa mathematics results kalio nitakuga ate hii results na maanisha wanawake ni tasa na wanaume wamekauka Gitonga murugara ndeu tharakanithi no bukuga itegerwa kaide census ni chubwe omba kwito kwenda kwairwo miriga thirikari yekigae gwatukira obure antu banini muno. Dr. Mzalendo Kibunjia ne ate buthukio na bwino ibongerekete utibu bomba kwigwa tongerekete antu 27,000 tiga ntonja kwire ora baraugire buthithie kenda riu ringi bwinge tore mbunge ya mwananchi twagairire antu betu bagure akabange era baba boba ire bareaja bura bagaire bangana turamberia na ngwecumwa gitongo muruara rwa na bure akabana ojungi mutarano Kibunjia ni wanwa munene wa Misiamu anengero 12 tarita ba Yesu murugara ira ntonja kethirwo getikirio baraugire nionde mukuru ntonja bayo kumbera mantu amwe mbera ntiumba nisiwezi nianza kwinga ingia a Dr. Mzalendo oda daktari nianka ningegire ndo daktari nugotigeri kidogo ukamugira mweka nyachi aredia wengwa haya asante sana Mzalendo ugo aja anto bakiga gwa kethro gwitekedia yes Ghetto FM. aya gatwigwe niki census igwiritie antu igembe nontu boruterwa twembe kwithira tongelegete na niguo mira yuma ko wingi gantu benu yumaga bagakarana yake kana kinya kuria ni barijaga ibariana mira na ibarija mira na burira ate baraba ugaga asagi bari thina kugiana antu barabara cia ntatu cia miraba kiwa ati antu batumba kuona twana ibe yembe na bolele census kidi baraba te kumenya bere ni census iwirionania ate antu bembe noto ciara na ko wingi baraba ugaga ni bureta thina kugiana bethairwa batumino kabatithero bakimenyora bagwathi nontu miraye sawa kabisa tunasema ugongo natanganya watu ala Raila inawa amenyere chia mira zamani tulikuwa ndafuna mira tunaita mairungi twire bwasaga gate kenda twitikia tulikuwa tunachukua mira kibunda na kwenda kutafunda bwa mirejaga nae tunachukua peremende naweka mira na tunatafuna sawa ndio mimi najua uzuri wa mira kwa umuchemanio jo ansagi jo getano akinyago weta Ghetto FM. aya mheshimiwa kabea nagwe nimbiego gwe ketha mantu yau ya kwerwa katibe chenjwe nimbio yongo te kwenda kirijaraja kwero ja chenchwe he mantu yau ya kwerwa itena eguru gochwera mukuru miaka 8 kenda ona gitena eguru kaboka arungamana ugitine kiu kieguru sisi tutasimama na mtu mmoja ambaye anaitwa William Samoei kode jantu babethi ja kugwetwa ja katiba guchinchwa ja kiaridwa otena katiba kwareria ana baba nini kone ngwe kana wone mbecha chie mashinani kanene baraba kujaria bakwariria mbio ariria mantu yobongo binafsi kona itena areguru kwa hivyo mukae chonjo mukae yeng ebu ugaba muthie itukae mbi mukae yeng ati nimbio murume William Ruto wagwirirwo Mheshimiwa Kabea anaelewa Rieng
na ndari na kinya kaborio ya waja omearirie na Sheng wigwe. Sasa mukorieni. Basi umesikia mukorieni. Bodie de uoke bathoranaga ni untu ibaungene. Vijana muko. Batetagwa na Sheng vijana tiga uru akwire ora betagwa wase. Sasa nyinyi Ruto gatinda kinya gucokeria twitekire bau bangi. Warembo muko. Bau na bona Sheng ya ntuku iji betagwa magushodo. Nyinyi mtaniua na Sheng. Ni modana joga towate ogeni mugeni Jona imugeni uriku jobwareta na muna na mukuru mwithi Jagen kaumbuthu. Yes, thank you sana Jona mukuru mwithi na muna. nambe atwire umite na tiganisti go kabea beo mama ne ata mwethe ano mama kanethe ano antaka Jugen chokeria mukuru mwithi tankwere mukuru manto akomia ndande istonage Jathai jariko dai anto babati komia transformer bakamia wifi bakamia bluetooth nyara mieka uma nyala mioko kamia ne ate murume wa umira mubunge wakuo and last week mdite ake baka kandracha kunira Sunday na yete kuina na drama ndeka bainya akero ama udite akamia ndracha ri wako luka abati kwendera dai dite akemia ndracha muna nto batigania isi baraba gotwigwa bare kwira ate abembera kaba kuojwa abana bantu bagwira irwa mantu janthu nabwe njona muna na mukuru mwithi bwabanga tubathithirio mathare aja Ghetto FM.